Kada su u pitanju srpske stranke, najviše osvojenih glasova prema preliminarnim rezultatima dobila je Srpska lista 5,27%, što znači i svih 10 mandata u Skupštini Kosova. Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak osvojila je 1291 glas. Kandidatkinja ove inicijative, Rada Trajković, kazala je za radioteleviziju KIM da je zahvalna glasačima koji su ih podržali. Vrlo sam zahvalna tim hrabrim Srbima koji su negde 1000 i nekoliko stotina glasali za listu koja je bila podržana od gospodina Nenada Rašića, njegove partije. Kako da nađemo modalitet da to hrabro biračko telo podržimo i napravimo ono što kažu satisfakciju, jer ono je bilo bi u funkciji zaista demokratizacije društva. Rezultate izbora za Radu Trajković nisu bili iznenađenje. Srpski demokratski savez osvojio je 455 glasova. Mihajlo Šćepanović ispred SDS-a je poručio da je svaki glas njihovoj partiji bio značajan. On je čestitao Srpskoj listi na pobedi. Mi smo htjeli na jedan drugačiji način da svojim novim idejama i starim iskustvom pomognemo pre svega narodu južno od Ibra da reši i da rešavamo svoje životne probleme. Naša se politika nije zasnivala ni na čemu što se kosi sa državotvornom politikom Srbije, tako da mi uzdignuta čela možemo da pogledamo sve one koji su glasali za nas. Direktor Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa Fatmir Šeholi ističe da je pobeda Aljbina Kurtija na parlamentarnim izborima spektakularna. Pored spektakularne pobede, također i istorijska pobeda samoopredeljenja u smislu da nikada ni jedna politička stranka, pa i stranka Ibrahima Rugova, kada ni on nije mogao dobiti ovoliko veliki broj glasača i veliki broj poslanika. Profesor ustavnog prava na Prištinskom univerzitetu Mazlum Baraliju kazao je za radioteleviziju KIM da će se tek nakon konačnog prebrojavanja glasova, tačnije kada se zna ukupan broj uslovnih glasova i glasova iz dijaspore, vidjeti da li će pokret Samoopredeljenje imati dovoljno poslanika da sam formira vladu. Posle toga će se znati konačno koliko će biti broj svakog pojedinog subjekta političkog. Najverovatnije će ova koalicija sa Vedendosem imati više mandata, zato što otprilike većina onih koji rade u inostranstvu su glasači Vedendosa. Najviše glasova romska inicijativa osvojila je u Gračanici. Centralna izborna komisija saopštila je da je izlaznost bila 45,56%. Na osnovu njihove informacije imamo negde oko 3800 glasova, što je znatna razlika između prvog i drugog mesta, to jest našim konkurentima. I dalje čekamo konačan rezultat da vidimo koliko ćemo do kraja da imamo ukupno glasova. Najviše glasova romska inicijativa osvojila je u Gračanici. Centralna izborna komisija saopštila je da je izlaznost bila 45,56%.